development खालाम जों खांके जों कायसा ताइकेसा न चुबा लाइन बागै थामजां लाइन नांनाय कुनु पार्टी नासिगो नों पार्टी समाव जिसु बान पार्टी सपोर्ट खालाय दंलै नेभार माइंड दा कोनके दारा जों ताबो तिप्रासा रनो माने एटलिस्ट माइसा माद्र हाय bo hain conclusion kahake salai ha sukuru hoine tabo hunkene jodi suppose anoro rang kisa tong inka ang investment okhai musugo mane income te alga generate khai musu ta anoro rang tong te alga income jodi generate khaine ro hiwa so hanke bai rokhe sim tiprasa rokhai ma okay income source to kabang ma tong khulumkha joto sim tiprasa romo tini jeng sini ata sini Director Tripura People Foundation ni bonora sing business idea te bhai ke future ro sing Tiprasa ro kusu kamanai financially bon bagai sing box salai da no khumkha an YouTube channel lo so dara first do sai kana gar sing Tiprasa ro tabok to belai financially belai tola sing Tiprasa ro mairo kam ke mase sing tongbai tabo hai jora wa bhai ke kusu kawani tlang thangnai do by sini HR right वो तीनों में तुमका साइमना नहीं चली तिप्रासा रखना बाहर के चुन आगे तिसावे मन नहीं बा तिप्रासा रखने बागे चुनता हो development source बा ideas तिखलाई मान बा चीनी तीनी जन apply तो मनी ना चुन जन जाने बाहर के योगे मान नहीं अब ये points of में जो साले नहीं तो वो ए साले नहीं हम क्या ना किसम जो तो 100% perfection होंगे अपन नहीं मानो but yes je chini jarate ani jarate je idea tomani ba ani jarate ang je knowledge tomani asu joran ambo share klaiman nai aboni se bishi ko to ambo share klaiman la jodi ani thani bo point chai apno ngi mano pani wants to mona koita rectification nangi mano so public viewers of je nai tomero no jodi no wi to ke ba no khnai to je ani point of view jodi na harmam ani asu kaham ke strong yang no please comment klai mano and extra suggestion ko no ro mano मुझे point बस काम साइड ना कुछ हो ताकि तू ही खाना मारे बोले कहाँ पे खाना हुई नॉर्मल तो suggestion भाई मारे बिते right so नहीं कॉक थाई भाई का तीनी चीनी तिप्रासा रख माय माचा रख मुझे तो मुझे छावो right बिगरा ब्रॉक तो बंगा माचा रख बंगा but नॉक कुकरी रख कबांग तो करी हिनी में असुर तीनी चीनी तिप्रासा बोस होंगे सिमिगा कबांग में बोस होंगे बोतों development bahai ke phai ngangle ku development finally chakang sung si start mark line within ourselves one to chungtini para kaisa tong like one village one family sung kaisa para tong to isini para rom di ganang botong bigara botong right ekdom bore mai ma chara botong kintu chung jodi sung family nei sak one suka ke ang agi bos haza boisa saka je chung kaisa parani community form khlai mano parani community bai ke form khlai nei tre nang kaisa for trust like nini para owner kaisa community form khlai dedicatedly je man mani nor donate khlai lai mano je ganang rok donate khlai mano tawok jemon church mai khai gam ke chung noi to mo je church so ga je job khlai na bor ni salary ni 2% 5% without fail for a donation to you donation similarly tam ni bagai church na ja thangnai tam ni bagai mandir na ja thangnai similarly jo chini para o omo haige sakri khlai tong kaisa para bor ni yang te je donation ri mana nei para ni funds on nei tiklai ri mano so omo haige funds khlai kan ke chung para ke sing para ni je funds pai no je borok ne nok ri bini nok no chung tang ri mano help lai tabo nini para nung din hajara nang ke je borok bekar klai tong nung bonon din hajara ready hatar hasni borok nati phai ba oine pa na borok ti phai nang din hajara na nangya ba gana gini tu phai man cholu but nini para jo kusu kya ni ke din hajara klai ne borok ro wan sung na go je ang guni para thang klai mani sai ani para ono ang klai mano je para phan ki salai kusu kaw hau ani para ang klai mano bin ma hami thanai ani go din hajara mani thanai nei bo wan sugai klai mano mo ka kaisa no chuba lai mani no klayo tini chung family tabo family bole to village je para kaisa to mani je funds ne je trust ne khlo bin samani ke nang trust khlo mani ya golo je chakari klai na ro sak bai mu chung na nang mai je yes chung do bhani ba mu sa klai na
नों जिसपान मानथं 20,000 30,000 40,000 जिसपान मानथं नों मासो 1,000 रुपीस के पान नरो जदि कन्ट्रिबिउट खाइ थांगा हमके गामि गाइसाव फैमिली गाइसाव माने जे चाकरी खाइनो रखा 1,000 रुपीस 500 पान न चुबाय थांगा हमके नि नरो 15 जन पान नों चाकरी खाइनो दं हमके 15,000 रुपीस नि डोनेशन नों थांगो ताव 15,000 डोनेशन नों इमिडिएटली सबाय जानि कक साया नि पाराव नों थैलाय थांलाय माबा क्रुस मिक्स नरो जों पाराव थाङै ए तिनि बिनि थैमानि जागाव संग माबा सं चालाय जानि बा जिसपान खाइनो थुमै चालायो जों जदि चिनि थानायाव अफ फंड्स क्रिएशन जदि दं हमके जों थैलाय थांलाय अंलाय क्रुस नि नक नक थाङै सामलाया ओइ जों चिनि अफ फंड्स जे पारानि जे ट्रस्ट खुलुममानि अब तिनि जदि बरो ओ अंरा न फानो माने बिजनेस अ फानो जदि रां सबायखे अब बिजनेस दंया बुजिया खुनु बुजि बिजनेस दंया सिं काइसा पारानि डेभलपमेन्ट नि कक साइ दंमानि सि ताबो ग्राम नि पाराव नों मंथली 15,000 नि डोनेशन फाइगा पर मंथ अब गनो नों तंनि थांगा 15,000 राइट इनके बो 4 मास बसुंनि खा 4 मास 60,000 60 plus 60 8 मास 1,20,000 राइट एंड 12 मास मोलका बस 1,80,000 तब बरो कैसा कैसा पाराव थै थांगो दो ओ थै थांलाय ब्रो ता मखाइलाय के बनि श्राद्ध खाइनि बागै बाबरे 13 दिन खाइनि बागै बरो पाराव न थुमलायो माइरं थुमु रां रक थुमलायो ओइ अमाइके थुमनानै हाय ओ थैलाय थांलाय ब्रो नैसनै थुमलाया ओइ जों सिगाङाव एभ्रि मान्थ जों डोनेट खालामनाय गांके जोंनि पारानि कैसा फान्ड रां खायपायो जेसुला नांनाय रखनो जे दाव मेडिकेल रख नाङो हके रांनाव यूज खालामनाय जाय अजगा तामुंना हिंके ताबुक जे नक रै बनो न ताम खाइने के नर जे पारानि फंड्स जे अमाउंट ऑफ मनी ओ अमाउंट इति बनो लोन रेडी बाबिन नक न तांगे रेडी कम 30,000 बनो रे रेखा सब बनि गो रेस्पोंसिबिलिटी ता ना जे आं खबनो फिरो नाय इचिनि पारानि फंड्स आं फिरो नाय मासो 500 को फिरो थानाय बा मास 1000 के वन फिरो थानाय आं जे मानसा आं फिरो नाय बे बनो कैसे सेट क्लैरिटी नि पारानि जे फंड्स तमन गो रिफिलिंग थांपिनाय जे बरक चुबा सुनां तमनि गो चुबा जारे थांनाय राइट दाबो खरस बरक सरि हामिनि तखा एकदम बिपरा पडकलाय तंगा हस्पिटल थानाय बागै आ जागा बनो चुबा रेडी गारि भारा थांनानै बेनि हस्पिटल नायनानै बिथि जानानै रां गरै न चुबा रेडी तदाबो जे चुबा जानाय गो रां फिरो नानै माबा सुनाय kami wo to koma ni mukza gom ta haike e oma haike che chung kaisa bai chuba lai development chini aro development ngai oma haike ke o phana ma sai ma nang to lak chini jato jodi prathani jato jodi om ta haike jodi preplans commercing to khaja ke yes tabu phana khlaiman ko tabu phana somoi dong ko kemre thani amon somoi kre ni maya tini nang chao para ni para ni lama hamiang thanga ke norok sorgar no singi na singi tong layo तब नों ग्यारेंटी में जो सरकार गुफुरनि नरो सपायनाय सरकार तो सरकार बिन चालु बिन था नों अलवेज बनो नासिंगै नों बनो नासिंगै नि पारन लामा 10 बছর हामेगा तनसने बा सरकार गुफुरजन फाइस नाम फाइमान हो साइमे या नि पारन लामा जदि लामा सि गरै तैक्लेक जा लामा सि चिगनटे के नरो जदि पारा ला सुनानि फाइनानि के नरो निजे न नंबाय deputation बोलो मा खाइनाय निजे नि पारनि जे फंड्स तमनि अमा या तिनि 100 meters लायगा माने अमासो नेक्स्ट मंथ 100 meters लायगा नेक्स्ट मंथ 100 meters लायगा अमा के नं खाइ नि पारनि जे लामास नामानि ति न गोबां साइमन जे पीडब्ल्यूडी ओराव फंड्स गोबां कैसे पाराव थाङै माने लामास नामानि बट बरको तो फायाबले बट नों जदि खलाय फनो गागन र गासक्सि नों सुंगा फनुगै मीडिया ति फैनो र जे सनामानि रां जे बायमानि आमो थाङै डेपुटेशन रे आमो थाङै न पीडब्ल्यूडी डेपुटेशन ओकरा फिरो माने जे सनामानि या आमो न थाव थाङै रेडी बरनो नों फोर्सफुली मस मारि नाय बिकज आमो बोन अलरेडी बजेट फाइजा बट बोके न कॉन्ट्रैक्टर न या फारियानि बागै नि पारा ताखनो सामजा गेनि तंगो बनि पारानि कॉन्ट्रैक्टर फाइफना साइफना बरक सनामिया या फारियानि बागै सामजा गेनि तंगो सो आमो हंग किसा रिस्क मनाव छनि बरो रिस्क मनाव न माने फन मानो माया फन नि फामन माया फन कोन हुनि हाने फन नरो निजे निसे हामग्रा नाय ब्ले निजे नि पारा लामानो से हामनानै बागै जों मानाय लेगो हायदिबा सो वन्स वे रे ताखौ बक्सम आउ टपिक न बिसि ब्लग छना थाङो गोबां मखनो मनि थाङो बट यस चिरि बरो रंग डेभलपमेन्ट जों जदि काइसाता काइसना जों चुबाय दङ जों पारा थांजाबायनो जों अनेक कटरो कुजुखौ गाहाम खाय थाङै डेभलपमेन्ट नि थाङोमोन जों चाकरी मान खाने आगतला बारा तंग जानि आमो कुया बारा तंग दि नों जदि नि पारन लामा गाहाम गान के नों आगतला बारा तंग जानि या
Agotla nin paramsimi agotla on lai shuina job claim. I know. 30-40 kilometers pan nung thung nung jodi nin thani lama ka ham ga nung always na lai shui job claim man. Lama is important ba. Lama tahu nung jodi nai thanga Bangalore hat yo jung tong JP Nagar chin office tong ka electronic city Whitefield but heaven chu traveling claim tham. O jaga emon butong jo Kolar ni simi Bangalore bhai job claim pe 100 kilometers away. Train में भाई job खाई तेरे train में फिर होगी तुम कौन इस बेंगलोर खाई वो है क्या वो खाई so अम्मा है क्या चंग cost अम्मा खाई लेने चंग migrate खाई ना नाम में चीनी पारना या करे चाकरी मान खान में सेंगला भाई चंग पारना या करे migrate खाई city वो बताओ में थांगे हुई थांगे बारा तो मुझे वन सुरिया ना नाम में चीनी पारना चंग develop खाई ना मुझे क्या जो दी selfish थांगे चंग develop नहीं मानिया बखावे फाइनल नाम में yes आंगले ऑफर ने बरो आने पारना चंग बाइके थांगले ने मथांगले ने चंग माना लेने बाकी भी खा रहा हूँ कुछ बाइके चंग क्या वो बिगड़ा तो यहाँ ना बाकी क्या वो फला माचा या मान यहाँ ये तो यहाँ ना लामा चंग माने तो लेने ओ माय के ना थांसा ना चंग माया चंग नहीं वो थांसा नहीं मारी ना चंग जो दिखा हमें या चंग बखावे या चंग क्या वो चंग दाल खलाया हम कैसे ताऊ जोरे थांसा के जोरे तिप्रसा थांसा के तोम के ता थांसा सुनो तिप्रसा सनी सिमी या चुन पारा कैसा थांसा माने कैसे फैमिली ने नन साक्षर में मामान चुप थांसा तो हाकी सेंगी फाइव से का कम्युनिटी सी कौन ते नन कामी कैसा थांसा कामी रखा कुनु का नन ताऊ कामी हो नन लीडरशिप चंगे रखा निन लीडरशिप जे नांगमनी नि ताऊ पार्टी लीडरशिप तो जो तो कामी हो तो ओ पार्टी निया माने सेपरेट दिता ओमा हाई फंड्स ओमा हाई जे कम्युनिटी तम जगह व नन आईपीएफटी दखलाई सीपीएम दखलाई बीजेपी दखलाई टिप्रा मत दखलाई जिसमें दखलाई तो बट ओ पारने फंड्स वाले जो तो नमा तो मैं आंगले APFT नि सिang बने ग्रुप थांगे आंगले टीम को नि तिब्रा मत जे बं ग्रुप थांगे नै हनि आंगले न नै सिम नों पार्टी व जिसपन खलाइ त मदि किन्तु नि पारानि बागै नि पाराव नों जो डेभलपमेन्ट खाइदम जों खांके जों कैसा ताइकेसा न चुबा लाइन बागै थामजां लाइन नांनाय कुनु पार्टी नासि नों पार्टी समाज जिसपन पार्टी न सपोर्ट खाइ त मदि नेभार माइन्ड दोआ कोनके तारा सेंताबो तिप्रासा रोनो माने एडिस माइचा माद्रो हाय बहायनि conclusion कहाँ के साले हाँ सुकुरु हुई ने ताबो उनके न जदि suppose आनरो रंग किसा तों इनके आन investment लो खाई मुसुगो माने income ते अलग generate खाई मुसुगो ता आनरो रंग तों ते अलग income जदि generate खाने रोही वहाँ सोगो हंके बाहर रोके सिंती प्रासा रो खाई में income source तो कब मत हो right but मेहनत बनाओ income source नि जागन नि मेहनत खाओ hard work ना मेहनत बाई के नि ने वो funds बताओ ना capital बताओ ना capital एमोनिया जो तो business है ना लाख रंग दो इसी में start खाइना नहीं है न business खाने ने चिकोर में कौन बने start खाइना like paper plate making machine जूता सनामनी one time glass सनामनी चिकन नि सिमे न start खाइना और जगह तो नहीं investment बुशिंग नहीं है तबो गवर्नमेंट को तो लोन रही तो योजना लोन सो वजस्पन लोन सो न जो दि स्टार्ट खाना मो न वन सो कोन जे चली आबो नि खलाया नि वन सो खान के आबो चली आ रिबा जो दिन न चली र नाइ वन सो गई या सा खान के नि पारा वो नि एरिया वो न सका स्टार्ट लाइक रेडी सका बिजनेस ब्ले बस का जे जरूरत है ब्लूम ये पर थम न बस का जे जरूरत नि कैसा रोड मैप में नासिक नहीं नंग दरम नि 4 मास पण लॉस पण चले नाही ब सेल में नि प्रोडक्शन तो ना लागाय नि इन्वेंटरीज रॉ मटेरियल्स तो थानी हो नि खर्च तो थानाय न सो नेक्स्ट 3 to 4 months नंग मागनांग मा चालक नाही माने तो लॉस मा चालक मागनांग बरे तो लॉस रां फाया खता ए रां इमिडिएटली फाया नंग जागा नि बिसिन खाइनाय बखा लक ना नांनाय तो बिजनेस खाइनाय बगे चिकन बिजनेस खाइमान आं जोन सामा हाय लाइक slipper chappal making business chappal making business ni bagan kotor ma jaga banaya current se nahi electricity se nahi chappal khain de chappal making machine ni bagan am manual se khai paper plate making machine ara ni bagan ban current banaya one time glass making ni bagale nan current na bagan heater na but paper plate ni bagan current nahi and gisa sa heater na current na no one phase ban solo and ni azaga no paper plate ni to different climate like jute ni o koi bol khong ro ne climate to ngi che tibra sarok ni bisu khlai ko no point ta ngai grow yang tha ne advertisement climate yes advertisement khani ro seleo जों ग्राउंड लेवल से सामु खलाया के छि बिजनेस जों बागे डेभलप खालामना नाय जों दिनै कैसे बिजनेस खुलु खांगाय ओ एडवर्टाइजमेंट नि बागे जेसं नांसार जों मा खलायनाय
तिनी नों बाजार थांगा जे तिब्रासा बाजार दंमान जागा नोंथां साप्लाय रेडी तिनी तिब्रासा बाजाराव वन टाइम प्लेट मानु माय आंगिया तब उनका बरक बरन तु फाय वन सर तब ओ तिब्रासा जे वन टाइम प्लेट तो ना कालबारी सीजन में बाबे बरो वन सन रन हारिया वइनि नि ओ तिब्रासा नि जे वन टाइम प्लेट मशीन खुलनाय बिनारो नों साप्लाय नाय मानु बिनारो नों साप्लाय रि मानु मगे जों तिब्रासा चुबालाय माने थांसिनाय नों जुता फाननानै बागैबो नों वन सर माना दार आं अमो टेक्सा कक अमो सोंपिसने ता वन टाइम प्लेट हिसाय देबा ता अजगानिबो माने चिन बरक रक वन सर तोय फेहि तमा अंगि था चिन बरक रक खने कॉस्टली के फालु वन सर के क्लाय के फालु आमो खने रे अब तो होलसेल फाल जाबो प्ले ताबो निका बो न जे कस्टमर तो जे क्लाय जागा मान हकर जगह ना ना ताने एक्सपेंसिव के ना ना बा चिन तिब्रासा को जगह न खैयुता बिजनेस गुल बाजार में सर का ओबले बो ताबो नों सेम थिंग आरो नों खायमा नों वन पेपर प्लेट मेकिंग मशीन रम नि कॉस्ट 1 रुपीस नों गोना 2 रुपीस के फालदी नों बाजाराव पाइजे थांगा 3 रुपीस के मा पायो माने होलसेल पाइजे थांगा अंके रिटेल पाइजे थांगा नों 4 रुपीस बा 5 रुपीस के मा पायो माने नि 1 रुपीस नि 5 रुपीस सबै तो बखे नों जदि नों बो माने रिटेल रनेबो नों किसम नासिनाय ओ रिटेल र ताबो गुल बाजाराव थांना हारियो नि न ना फाइके जर मैन्युफैक्चरिंग दं नों ननि नरन फाइना फाइना नि नो प्रॉफिट ओ जे रिटेल फाइने बिनो प्रॉफिट तो हमके गुल बाजारनि ना हारि नों 5 टाका फालमान जागोन नों नि नरन हारि नों 4 टाका फाल तो हमके गोबां मा सिबिं प्रॉफिट दं साइमन जतन को प्रॉफिट मो जुंगो हाबना जों कायसा बाचु बालायन बालाय मुस्का फाइलायो नों सि दरि दाम गोबां का फाले रे खानके साइमन ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दं जो तो तिसु नासिगे नों मानसिखौ प्राइस मारो बुझियो तो फानो जों जो तो दिगिदि नासिगा बल्क ओ से सेल वन टाइम प्लेट तो कैसे काम नहीं काम हो फाल जाए तो बल्क को से सेल 100 200 500 पीस कायो फाल गाव जगह बल्क को सेल न अमस नाइदि जे नि मिनिमल फानो नि मिनिमल फानो प्रॉफिट थु वन टाइम बिजनेस स्टार्ट लाइदि जे नि तिनि कस्टमर फाइका माने खाइस लंखा खोक्सम को माने 20 खोक्सार को प्रॉफिट है को 50% को प्रॉफिट न नाइ लॉन्ग टर्म गेम थनि नि ने तिनि कस्टमर फाइका नों दाम सब फाले रहा वो तो पाइट लंखा नांगमानि बागै कोन जगह माय ने बागै पाइट लंखा नों डिस्काउंट बुरलिया दाम को कम खाइलिया नागे नों मोर वन सो सेम कस्टमर तिसन र फाइने ने हाया सब नि बागै ने सो असक लाला जो त थानि बिजनेस तो फाइने जो त नागो सर्वाइवल जो त ना तो मंगे चुन दिसिन चुन चुबालाय ने बागै जो दिकेबो मशीन ने कॉन्टैक्ट लाइव चुनो पेपर प्लेट मेकिंग मशीन वन टाइम यूजेबल यूज एंड थ्रो ग्लास पेपर ग्लास जूता नामजानाय कैंडल्स नामजानाय अमर मशीनरी रब नामो चुनो कॉन्टैक्ट लाइव मानो चुनो रनो अमर सोर्स रेडी मानो बसुक इन्वेस्टमेंट नांनाय बसुक समय नांनाय नि रिटर्न बागै आमो नंगो ननाबो चुन डिस्कस खालाय मानो सो जो दिकेबो मु जोंनि तंगै जों बाय कॉन्टैक्ट लाइदि ताको करनानो कॉन्टैक्ट लाइदि करनानो थानि फाइनाय करना भी नंबर रे नो कमेंट या थंबनेल को जे जाफन रे नै तो बे कांटेक्ट ले जो वाले बन यो हम स्मॉल स्केल बिजनेस इंडस्ट्री से बगे हम को साइट हम गोबां मा इन्वेस्टमेंट नाय जा हाय तो तारा अंके निनि माने नोंसा सक ते चिन्ति प्रासाराव न माने साजानाय तो अपॉर्चुनिटी नि बागै माने तारनि फाइट अपॉर्चुनिटीज opportunities to kabangwa to sin thani mo kari do ni maya tini jun oro asubi to Tripura People Foundation office में तो मगे चने Tripura People Foundation में तो ये चन कैसा private company limited private company खोज तो आने बुन especially that's my personal company imang nilama तो imang nilama angka चने manpower supply company चन tam client के जेफ्रू बरक सामु नामो चन बरक न सामु रिनानि बागै contract now hotel ni boro by specialists in the hotel industry security industry so boro so all jaga rahna bagai chun borogno ti phege bonaro place khai chini payroll no sun toni ro chini payroll toni bini security bini safety chun joto nai nei bini medical insurance nai nei ba bini ESF nai nei bini PF ko chun nai nei and bini kuno jun jala ngai thana ba Tripura People Foundation te chun nei jana nai nei ta ko jaga chini investment to now we don't see company no grow planning which investment now but it is a huge investment probably जो तो बरक नहीं थानी ओ वन सो फाया नहीं मानो
oh high investment no klanya ni ba kirui mano because it's a huge money huge sum of money tabo ang chini borok no saina wai tao jarati tam je investment na money joto no phata ni borok ba buni borok long ni Karnataka ni borok ba Mumbai ni borok ba Delhi ni borok ma hai ram ma ani thani investment try dongo ani company ni grow development bagai ang chini borok no runani try kaiga runani bole to at least ani je sinija ko Bangkok salaiga je bundu ke klaiman nang invest like kan no bundu return riman amu salai ne leka ko ekjona to san kana partnership ready ngamni no invest haina ni kono sana jo ko but ang clearly sari rukha je ni partnership to possible ya because ang no tini partnership ni na way down the line 1-2 years apna ang jori development ni no ang return rimal ya as a partner okay nungo fail ni thane mani ni bukhabo bai thane na no yes suri man hene bagai ang joto digi ti safety mani nung bai ang mukhang songlai man kaya iya za mane bo nung bai ang mukhang songlai man ang le no invest khlama jamo no return consequence ri mi ang tonga partnership go ni ke nung bai ang mukhang songlai thane apro nang ano samna ni rang fio very return really so instead of that ang tam kang ke tam khlai ne ke nari ali company tabu nangi to around 20 lakhs right imang ni lama around 20 lakhs to grow the company and the company no grow kani jo to set up choli nani employees ne better choli rito nani ang nagaga ang Bangalore na ima mayam to bangkang Bangalore na ka 6-7% ni rate of interest mari ne to ang gatam nai ga ang Bangalore money sai jo dichini borok ke botongo anybody from our own community Tiprasa যদি কেউ investment clay return na mo sungka ang bono rinai instead of giving it to the bank ang bank 6-7% rate of interest money say jodi ani borok ni bisingo jodi invest claim man ka 1 to 2 lakhs or 4 lakhs but this bono kang bono bank ano 6% na mani jaka ang bono 10% return rate na yearly basis ta and investment na ro nai 3 years or 5 years 3 years ni bisingo ni return nai mano 100% with the principal amount plus your interest amount no withdraw claim amount and thanyo otherwise you can give 5 years ni investment and thanyo 5 years invest claim mano but yes the rate of interest will remain the same 10% rate of interest 10%. for how much ever duration you give ke tao suppose 5 lakh jodi chini Tiprasa invest khain chu ha inga 5 lakh invest khaila hanga total returns each year 5 lakh inga 50,000 5 lakh ni ang 10% nga yes it is 50,000 per year so it is so like in total 2,50,000 is your return so 2,50,000 total mane nang jodi 5 lakh invest like nang after 5 years you will get 7.5 lakhs 7.5 lakhs mane your return is 7.5 lakhs nang jodi 5 lakhs like ange 7.5 lakhs is your return 5 বছর পরে 7 lakh 5,000 or 50,000 sorry asmane hete return 7,50,000 is your return jodi nang 2 lakhs like ange busu phainai 2 lakh into 20,000 into 20,000 into 20 into 5 10,000 sorry 1 lakh 1 lakh so 2,000 so 3 lakhs return months nai 3 lakh return mas ni ta yes no jodi 2 lakh khai nai nang 5 years jodi khai thanga ngai 3 lakh return mane jodi nang 3 years khai tha anke 3 years ni 60,000 return manai mane 2 lakhs ni 60,000 mas nai ta interest rate months nai ta interest rate mas ama hai keno chini yang to abu kaisa opportunity angri manu jotono to ang sala thaya je nor trading ne jodi nor khaina mo sung ga ga I am always here nor je legal document namane joto legal documents re ne nung ba yang kaisa attorney ro mai kaisa agreement khaine je donate sorry je investment khaina mo sung na ani imang nilama company ho bo yang agreement khaine assurance bangri nai whatever je sini tamai se nangai tongka joto assurance ro lai claim layo but minimum ang jodi imang nilamo investor nai thanga ke minimum at least 2 lakhs ni investment na nai 2 lakhs na ta yes minimum yeah taki bono ang kaham ko return ri manang thum jodi boano saka dar angle sar angle ba munai angle asul posun baga tanamu sungya ana bosor gasen baga ni ri ka bosor gasen baga urna bos oh tabang boso kaisa onu that is very low things tabang nang bosor gasen bisin nang namas mo nang 2 lakhs ka nang bosor gasen bisin kilo namas nang 2,20,000 is your profit in 20,000 rupees in profit mane nang jodi benga tona thanga you get just 5 to 6% max to max 7% but ang to no 10% ri nai safety security saimano ko mo borok na bank le more secure more secure amu to tongo chung bai baksa khanglai ni gai it's all about belief and trust
tini nang trust like ke ke ani ang bon no trust like mana norok so no win to tini jora is asset like to Tiprasa ni bago so like to chin office bor to and see GST numbers and everything je imang lamana GST IT return copy no rakta mana so to no ni mano turnover no jo dikhana ka ke imang lamani je khana na ko 1000 man badang turnover na share kiya तब के वो turnover ना अंटे वो double खाने निभाने माने मुझको माने बागे अंटे वो investor ना वो investment ना वो because तुम ang सुधु तेजी Tiprasa sini Tiprasa को opportunity अने बेंगो रंग थोड़ा तो मन इसे न फातरा रोल हां के ये safety safe and security वो तंगो बा न किसार interest माना है बैंक इसे ले तब को बुइसंगी माने निन ताने बागे investment ना निन company ताने बागे investment ना गनी बुया ना संगी मान right was how I remain a chini company on investment namani karan ke projects rock yasamani bage projects or yasamani bage bole to ani projects mainly ani source of income je imang ni lama choli mani ke Arun Kumar Murasing US ni bhai tabo ani ganga US ni client bank samu client so ani investment on US client on investment client because I'm not about employment to business development person ma to kan bole upor tini invest client se pura kana khana return nani ang jodi ani thani invest klai bona ang return mana ni bagai kuru kri gang ke ani jese tabu je choli to mani am suno limited on tong thosne bote aage bar obli projects ka tal nama liya projects ka tal nai me ang nai investment ka tal klai me ani bagai ang tani revenue no bare ri mai ang thanai so hani bagai ang investors nayo abu investors no ang je nang mani ang partnership to ri me ang bo sure right the sudah saya no partnership sana tang partnership tang rimia because angke amno khau to na partnership le khangke ang bono percentage ni sai bo nung sai me je khana thang ni revenue is commonly thang ni man ni share commonly thang ni man and partnership ho to share always yearly share not like quarterly bo khai me half yearly bo khai me it's all yearly budgeting play je pro IT return khai ne asomo system joto kisho expenses nai partnership ni share mana layo so haine baga ang south ako song instead of partnership share ang no ya ko investment na go shivo but with 10% rate of interest per year क्या वो जो interested तो मैं तो believe खायो green मानो कबांग green मानो का probably we can discuss a little more further I am ready to negotiate तो किसी कबांग को थाना को शो तो किसी quarter के rate of interest मानो थांगना नहीं चाहिए तो भी मानो but depends on your investment amount so you 1 to 2 lakh 1 to 5 lakhs और अति तो काम के 10% is your fixed rate of interest so the in case things happen yeah I'll give you 10 lakhs 20 lakhs no probably I can think of more better interest rates better interest rate yeah because I want to any source ba any income source bo quarter ma bari wi thango 1-2 lakh be any income source no ang bari ri make ka ma khai amo so survival ba ga simita so boni ba ga so jodi yes je bloom na ne ba ga ang jodi man thang I can promise you more better return for your investment on my company imang nila so khazani ta khok te khok something joto Tiprasa no tao dara to explain khai sai khna ro kha bahai ki investment ne bahai ki nai te go jodi ni rok tabo business chikon jodi start khaine inke dara by contact khaimano ang by contact khaimao jodi ni nang start khaim su business chikon like paper plate use and throw glass candle juta what a business rock start khaibani hin Tiprasa je bakha bisimo tongna hapan bahake khainai bahake bono grow khainai jodi ni rock bothai rok siang ke dara by contact cancel khaimao te ano ang by contact khaimao inge sing oro jai no help khaimao te jodi nung interest tong ha ta imang ni lamo invest khaibani ke bobo जों बाय definitely नों contact खालामो so आसोंनो ता दिनैनि भिडिअ ज त Tiprasa रनो खुलुमखा दे खाजानि हामजामा याफार खाखलायो जों Tiprasa रनो गयते काहाम के सामु क्लाइमाना नै थानजानि मारिवा जों चलि माना नै चिनि Tiprasa रनो डेभलपमेन्ट नि बागै जों जेसे क्लाइमानसा जों क्लाइमा थानाय जों खुलुमगाते हामबाय जतनो